Kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo tugenda tuba updating gatanu kuri gatanu tubabwira uko byifashe muri rusange sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura nyamuneka turaza kubabwira yuko nyamuneka agahinda kari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo kuba sevire nyamuneka rwose byamaze kuba bifata idinera icyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje guca ibintu mu mujyi wa Uvira iri no gutuma abasivili batari bake by'umwihariko bahahurira n'akaga gakomeye cyane turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo tubapudetinga tubabwira uko bimeze muraza kunyemerera dukomoze ku bice bigiye bitandukanye dukomoze by'umwihariko ku mirwano iri guturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'umujyi wa Uvira kuko murabizi ko n'indege by'umwihariko zikomeje kurasa ku rwego rwo hejuru zikaba ari indege n'ubundi z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zimwe muri zo zikaba zinabashije kugenda zihanurwa muri rusange turasa kubabwira yuko rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko umutekano w'u Burundi ugaragaza impungenge mu migambi y'u Rwanda turaza kuba tubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo muraza kumenya byinshi ariko Burundi nyamuneka bwongeye kugaragaza ko simukadi zo mu Rwanda bwongeye kuzigaragaza nk'ikimenyetso rero cy'ubugambanyi umwuka w'intambara rero amagambo akomeza kwiyongera mu karere isaha ku isaha u Burundi n'u Rwanda byacakirana turaza kuba tuyiva imuzi n'imuzingo tubikomozaho muri ano makuru yacu turaza kubabwira yuko nyamuneka M23 iri gukora buri kimwe cyose gishoboka ndetse imaze kwestara systemu z'ikirere by'umwihariko ku kibuga cy'indege kugira ngo isaha ku isaha nyamuneka mu gihe ibintu bihinduye isura baze ibitero kuba babisubiza inyuma mu buryo navuga ko udasanzwe turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu kuko n'amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politiki na diplomasi turaza kuba tuyakomozaho turaza kugaruka mu misozi miremire y'iminembwe tuba updating tubabwira uko situation ihagaze hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka yitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara turaza kuba tubikomozaho turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating gatanu kuri gatanu tubabwira uko bimeze ariko kandi turaza kubabwira yuko ahitwa za Mikarati ahitwa za Nyamana ibintu byakaze sibyo gusa kandi none mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo tuze kubabwira ahitwa za Baraka Kareme ndetse na za Fizi babwire yuko naho ibintu bitoroshye turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugenda tubabwira uko byifashe kuko amakuru ni menshi cyane tugiye kuba twinjiramo gusa icyo usabwa nimba utari wakora subscribe turaza kuyikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro nk'ibi ntibikaguceho ariko kandi wibuke gukora like na share kuko nabyo ni ingenzi yes ntabwo ndi butinde rero kuko ndakubita mbangura nyemera duhita twinjira mu makuru nyirizina ariko duhere kuri ibintu byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane witwa perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi nitubivaho n'ubundi bifitanye isano n'umujyi wa Uvira turahita dukandagira umujyi wa Uvira indani rwagati muri rusange ni ukuvuga ngo mu ijambo rikomeye ryavuzwe ry'uburemere na politike n'impungenge z'umutekano perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arutse kugeza ku baturage amagambo ateje impaka urwego mpuzamahanga ubwo yari ari mu ruzinduko mu ntara ya Muramvya perezida Ndayishimiye rero yashimangiye ko u Rwanda nta mugambi bufite bwo kugaba igitero mu gihugu cye cyose by'umwihariko u Rwanda yagize ati twebwe turi abaterwa ntituri abatera nta mugambi dufite wo gutera u Rwanda ayo magambo yavuze kandi agamije gukuraho impungenge zimaze iminsi zivugwa ko ibijyanye n'umwuka mubi w'ibihugu byombi gusa nakomeza ashimangira ko ubuyobozi bw'u Rwanda bufite amakuru n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ufite imigambi mibi ishobora kugabanya umutekano w'igihugu cye perezida yavuze yuko kandi hari abagizi ba nabi bashinja u Burundi ko bugamije guhungabanya umutekano wo kwica abaturage kandi abo bantu nk'uko yabitangaje ngo bahabwa imyitozo n'igisirikare n'intwaro n'ubufasha bitandukanye bituruka mu Rwanda yagize ati abagizi ba nabi bose baza kwica abaturage mu Burundi bigishijwe n'igisirikare cy'u Rwanda bahabwa intwaro n'u Rwanda nirwo
rubatunze kandi nirwo rubagaburira. Ibyo yabivuze agaragaza ko ikibazo cy'umutekano mu Burundi buhanganye n'icyo gihugu cy'u Rwanda gusa ndetse kandi ngo gifite inkomoko ikomeye cyane. Ayo magambo rero Perezida Ndayishimiye yongeye kuyashyiramo umubano w'Uburundi n'u Rwanda mu rujijo, mu gihe kandi amahanga akomeje gukurikirana uko umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari wifashe. Abasesenguzi ariko kandi mu bya politike bavuga ko ibi bisobanuro bishobora kongera igitutu ku biganiro bya diporomasi, bityo bigasaba uruhare rufatika ku miryango mpuzamahanga guharanira ituze by'umwihariko mu bihugu byombi. Ni mu gihe kandi Uburundi bwemeza yuko buri guharanira amahoro n'ubusugire bwabwo mu maso y'isi, akomeje kureba ibiri kubera ku butaka by'umwihariko bw'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda bihindura isura rero igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ati ibintu birakomeye, ariko kandi indege z'igisirikare cy'u Burundi zihurije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi kugira ngo zitumwe ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya M23. Ariko kandi ibi ngibi ntabwo turi bubyinjiremo cyane. Nyemerera nkubwire yuko mu mujyi wa Uvira abasivili benshi bakomeje kwicwa nyuma y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba mu mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru abitangaza. Umwe mu bitwaje intwaro wa Wazalendo uyobowe n'uwitwa General Foka Mike ushinzwe kwica abasivile mu gace ka Ndija by'umwihariko mu muhana wa Cororo, aho abarwanyi barashe amasasu ku baturage batari bake, maze benshi bakahasiga ubuzima abandi bagakomereka, nubwo umubare nyakuri w'abapfuye bari bakomeretse batari bashyirwa ku mugaragaro. Amashusho agaragaza imirambo myinshi irambitse hasi, bigaragaza neza ubukana bw'ibyo byabaye. Aya mahano kandi yateje umwuka mubi mu baturage, barangwa n'uburakari ndetse n'ubwoba n'agahinda gakomeye. Ibi bikaba bikomeje kuba mu mujyi wa Uvira, mu gihe ari umujyi kugeza amagingo aya navuga yuko ugiye kuba nyamuneka uw'isasu ryo mu rwego rwo hejuru. Ewe nyamuneka ariko kandi nanone ku rundi ruhande, umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano
w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri ubwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho
amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamune kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na